Jaga raso sing mod-mod. Jak sing mod-mod danake buku dhewe. Sing waneh-waneh nuturang buat paswejani Sang Hyang Widi. Adone dewek dini temadan di padukuhan. Wewengkon jagat ane kewidangin antuk ide Sang Prabu ring jagat Surya Kencana. Buene dewek kepaku sare ko pengeni keyang kapijo amongan Bapak Presiden nidenin ut pedine dekening pajak dini madani Surya Kencana. Ade angon liang kenok suwireh Presiden joi dewek ngisinin buku pengabdine ngewangun yanyo bakti ring ide Sang Hyang Widi ngelantur lantas manusia yanyo meragadang jerik mawak lu hajak daduo pangyo madan peragat sejeroning upadi kasukertan sejeroning kemenusan. Bapak! Bapak! Oh, wait, goyong. Lo belong. Goyong, aduh, goyong. Weh, ini kengken, tak kengken ilo nih. Kapan misi pedakon pernah? Lecang usah dong. Dadi bapak saya dadi pedakon meh. Damen pedakon, sudah terjadi kenapa bapak mau panakkan dia? Yang mau ngerasa, bodong masing maju jika dia. Gobo musing masuk cacakan. Mirip yang bos belong, bos telek lah di jelemu. Dia mirip gaebot yang pidan. Di dinyeng ni apa di bat-bat deh. Aduh, dong. Tangkap ini pemetuan nih. Aduh, dok itu. Liwat di dinyeng ni di bat-bat deh. Sangkal kena bantiang kena bapak. Kena keke. Sorong teh jadi lo santi ada yang bandingin dia. Kena bang. Ilo jadi. Kalau kita ngelah, kalau jodoh ngelah, kalau lilit ngelah, mengendap ngelah. Jang bang bapak nih ben sadar tetamian ni memi ben sadar. Weh, nak doket dulu. Nak moleng nenek bang. Apa malang? Mas Fido ajak Mas Jani len. Adi len kengken. Mok lo, dah denet tu ni agon mok suk sekali kena. Bane tepukin mok tiang lah kalung buka kene. Besmara dari suun metata tiang anggo kalung buka jani. Sepanan tiang ngemus kalung tiang emok. Sake walupang mok si denawang mok. Ada ni tiang lah penganggo buka kene. Sing jai bapo sing meliang tiang penganggo. Sing bapo meliang kalung. Sing kena cara loha bangai depes kan di bapo. Mau belanyo kan gaya. Ya nadi cawang. Pintar nabung nyimpen. Oh, boyang lah liupes anggona kalau bisa nabung nyimpan pada tiang mas. Ya layak basang mas amah. Ada nang mas. Weh. Tiang mau peririang. Diteko melantur tadi lo. Yang mengerti? Tuh sing dingah busan raos adine. Ulian iya munduk kok ngabedek iya mesakayo. Munduk kanggo teken adine. Ulian tiang mundoh hang pipis di sebelah mepundoh beliang tiang saking silip kena bapo sing jatuh kena bapo mau binan nih keke lecang orangnya kedo ben men jening jutat nih jani bab lan pegadang kadini kan cakal mengerti bapo Memeh deworan. Kelki
Kelkijau nih Kelkijau. Kaki jolo. Jangan ngantong ibu. Macam orang tu. Ngantong ibu. Jangan masih dadi kok gitu kok lo. Dia punya ndok mate. Ye. Wih, lo. Sujate nih sing ado kena bapak mau binian mau panak teken di dewo. Itu aja masih jaro pedakon jening. Dijol ada tiang gahe bapak. Karena benar madan lo belong tawa. Enggak. Di samping belong enggak ya. Ah. Oh, kade. Ni nak wang tu. Eng. Kene. Enggak bo. Memekas. Iya jening nu bakal mau yutan iya kan. Nanti ngalin. Tonen kadirasa tuh amune di Marajan di Sangga. Besmaro suut magain. Uyot lantas jening magerangan nirdon. Yanyo ne jening nirdon. Domok lo pedingahang keken raos ni bapo. Tiang kadan subuh melit masih nuturin mok. Mok senguku. Oleh kengken ben bapo. Meraga tang jening. Melungsur suwe jani dosang yang widi. Negane nu bakal nutugang karyone. Karyone ngedelo nu bakal nutugang bien. Ben ke ngai Banten. Bener bien ngai Banten. Tuk ngedelo bang genep pilang. Ngai Banten. Untuk belon karya ada nih segitu bapo. Bener. Kenapa cok gitu? Yen urusan Banten. Lu udah dijemak jumah po. Sanyo jemak. Papan jani prabot sebeliu sing ada mumba mengarangin ai. Itu denah kebelo maro yo saja. Jadi buat yang Bapak kelnite nang di Merajan. Sakit ado nyen nyamo teko kerongin. Yang kalau mau nyusut prabot malu keduka ada jadi. Nah ya. Kan prabot Mare jeke ada Mai mengarap amal. itu yang bakal nyemang. Sayang kedlo nangnya gede ngai Banten kok. Main. Asap saratin. Wagung, Terus Marki. ngiring mau buru makin. Marki itu. Ada. Tapi itu. Ada yang serenang perjalanan. Wow, ampun boleh masanak kan alon-alon yang memarki. Panah apa mai? Sampun du. Ampun. Ken. Ikiru. Kiru. Ken sing mesti anak panah. Niki anaknya tuh. Anaknya dan mendaki niki pecucune barang niki. Ken carane neng angun. Gitu. Ah, ken carane. Mesti danggar yuk margi du. Oh, bisa bang angun. Wah, iya nunduk niko di tian don uning man. Barakannya dolir uning. Yang tuh. Bisa. Nggih, puniki carane. Ken carane ngangun. Ah, adi mau banding nih. Bukan mana kedis. Apa? Tapi tetap Mangkin. irago subuh ada di tengah alas. Iring jago alasnya aduh. Patut. Ada. Ada meriki. Ah, Kedes tembak. Oh, dingah. kasal ada kedis. Urin benona. Nabi du. Yang ada kedis urin kal panah. Ada. Kinten. Oh, Sampuna ngakeh mana kedis. Jadi- Pada lestari halam dua ini. kengken carane mau mana? Makena tuh. Kamu kena kengken. Radu mau mana? Di tiang makena kan mana kena. Panah. Panah. Mana hiradu ini sarang kena di tiang. Mang do mesti kian. Ngajak gang. Do. Tapi itu. Nah ini kan du. Oh, apa kedis? Niko dan kedis du. Apa tuh? Lampu du. Ah, tuh di samping lampu tuh. Wah. Terus. Wah, boleh nah. Dan dong niko du. Tapi itu. Dong. Nah niko. Nah. Nih, kebulu kamu kebar. Mau kabar meniko. Aduh. Si Jepone.
Becekan Solen, bu, solen, becekan. solen, ah. Becekan. Alon bu, alon. Nah, betitis tu. Bangsa kesekan kan itu. Ya. Weh, kena kedes itu. Weh, kebar orang apa itu? Main aku. Yang Prapot to makajang kada. Pinambang makajang to lo. Ah, bejap aja gampilangnya pangsing muro prabot. yang sebut-sebut masih mau sebut tong Prabot dan disusut ya. Prapot mo po masih nen adi lu belong di jog. Cek pragat ngelen ulah mau tiangnya dijo kada lang. Nih yo. Dong manudok adi. Baru kamu jalan udah ngojek cepluk ke dori martong lagi kedes. Ira duduk lah seh. Ratu. Mau lo nang mai malu mau lo. Siapa ada nenek nah? Kedes apa ada nenek? Pedalan mau lo beburonnya ada. Yang dadi te pegede tiang sing dadi sing duduk beburon kene. Keberang buen. Ah, Barang lengah. lebang lo. Oh, nyak memanaang liu kan berkembang biak ya. Sing dadi buka keto mau lo. Ada lo pato cara nuduk lana kok merangko sing. Kedes sih jani. Anu nih. Kedes apa ada nenek lo? Ibu apa kau orang macam Kelabot lo kena duduk kedis nenek mo. Wow. Oh, man kedes. Yuk, bagus. Bener tuh. Weh, Mo, Ini. weh, tuyul. ada anak tekun sayang tiang mo lo. Mai. Kepung woi. Neng lah kedes mirip nih. Bisa neng lah kedes. Ampunan. Ada. Ada. Kengken ini. Lion-lion. Mana dua agung kumat-kumatan. Kedes Weh, aku. weh. Dak kengken. Kengken. Hah? Kengken nih. Oh, yang nage panah. Uliang apa sih? Kedes ya? Kedes itu. Kedes Apa? ya? Uliang apa sih? Bapak, Ada milu nggak bapak main petawang nih. bapak. Bapak kilunya. Weh. Lo. Kayaknya ada bapak jangan bapak memen cie. Memisan. Sisi tuh mau angci. Kedesnya taki. Ini saja. Mainnya kedes ya? Kedes ya? Iya, Kengken mo. Senja kedesnya dah kepo. Apa? Sebut kedes. Weh. Lir. Apa Lir, itu Lir. katu? Emo lo. Uliang kedes nake saja mirip nake neng lah. Lengah be bodi paso be lebang lengah. Weh. Asangkop sebut Yang kedes yang itu. orang penegak. Weh, Yang negak negak. kang ini. Nih. Nyek ada di lo nih. Ini nih. Nyento bapo. Nih rajo Awang, pucorong. Ida dua gong putra. Ida dua gong. Ida dua gong nih bapo. Ini suryo kencana. Ini merasuk-rasuk dia. Jaga ada ya? Ida dua kong. Jaga Ida ada dua yang lagi gong. capek Rajo yang. Garodi. Tegak. Suryo. Ida dua gong. Boleh surya kencana. Tangnya Dua suara. gong. Ada di kira di jangan. Weh. Oyang, Aduh. adi meke beten jemak ini. Sing noleh di Jawa dos Sang Prabu kita merengeseng. Kan nikah tuh. Bapak. Itu. Ada nonyang, Mai, Ini. mai. Mo lo. Nih, Neko ni ida dua gong. nih gusti nawane. Oh, ingat. Ah, Ingat. Ada. Gusti ini, Gusti. Gusti beli. Ne maro yon sajak. Nena lu. Adi patoh cungu jat lu na. Duh. Dua gong. Nangkil bato Ampura yang dua gong. Ini kewendanan puniki. Pianak di tiang. Kali panggero nurwe. Susunan ini. Bener. panak nih po. Padut dua gong. Kali apa bapak mau mana? Ada. Ay, pak lah panak. Dan ya bapak memanakan du. Hah? Niki meme ini memanakan. Mana sih yang meme nih? Menyen tuh. Nah penyeruan nih di ini jadwal. Menyen meme Niki pianak di tiang sarang Emen yang kali. apa? Awarahom.
Oh awarahu. nek kedua ne pana. Inggih. Wih aduh adi gitu melenang adi po. Di tiang Melenang tuh nape nama siosan. berak sih. Meniko, Langsing sih gitu. meniki. Ini langsung. Nenek abang tuh langsung. Mai. Pasti sing den yakin mangkian. Weh, Oh, lo. Nah. Oyong-oyong karo itu kuyahin. Ayo aja dua campak Lo cokori dewo seneng menggoyakan ring pianak di tiang. Enggak, tangkil ke di duago. Kali ini dua agung, suguro di tiang dua Sing agung. ida lega. Di tiang. Anu po. Busan yang sing mau panahan. Inggih. Gede siangnya ulung jemaah kene nenek ceketer nenek. Cekete. Dok cokori dewo mau derbe. Ya ngelado duduk ken panak bapo nenek berak ne. Suguro Nyinggakin dua kong. Wow. Aduh. Anike nikah adu berak. Nih. Niko paralon niko tuh. Adi paralon. Para sayu body caro galon. nepung galon. Nungging jadi Luguro di tiang. Di tiang meyatnyo ring menduk rakino ne diwi. Sampun wenten ulaman ring ido yaji. Mangdo ido persido nedon naratu. Menawi te yen sapunapi nek piko ring puri. Aweneng ido nenten persido rauh ken ring rakino iki. Bapo sod mayatnya. Inggih. Karyo. Inggih. Sayuan. Makin sandang becik. Cokore dewo rauh mriki ring pondok di tiang. Sampun wenten nodio yat-yat di tiang. Nah, artinya sing mako mai sadat penuh nama karyo. Dia sapunika ngire anu mesodo. Sayang. Mesodo. Pangang. Yang sedang di dua akun nih jadi. Dalanane tempe kayak apa jelung rumah. Ada. Satu dua akun. Kayen yang benyal. Ane suklo atur. Nah, bapo ngire. Ike nasi mo. Dia main masih. Irek simpang berayon. Ini aduh. Ide nasi sedok pasangannya. Tapi jangan tandung Ada yang gerang misi siap kanggo misi. Inggih, Mami dan Lugro matur sisip di tiang ratu waglung nintir. Inayang baosen, dados puniki tata wadana duwene, napi wenten pikayonan Joko Dewa malih. Patut pisan sekali atur pengabih. Didiang kenal rasa punika beli. Dong udah dados kayang mangkin putran beli pun cening. Dan raus saking mau boros. Dados ajereh pisan manah didiang. Duanin didiang uning sapun api kegaduhan putran beli. Ya dan niwang di tiang itu anak sampai ini anak rauh. Lantang tuh Dewa ning maroi pun Dewa ngajak-ajak Dewa. Semua sido rauh. Ibu nak kangen pesan kapin ragane dewone. Rasa sing presido ibu pasah kelawan ingi dewoning. Mapane dewa putran ibu ni sinungil. Ning, Anu bu. sedang melau pesan nih. Ibu nak subuh-subuh musodo. Ajak orayonan bareng-bareng aja ibu. Ibu dengan rosang raga. Pasti keluar nih Dewa tekoling tengah wano. Dan keluwen janji. Ya. Urusan tiang ampun ide nasi nika di pondok. Nek madu. Wadah tiang di. Cai parakan jadadu rija kai reng cai gusten cai ne. Mau kenap Riko ring pedukuhan. Pedukuhan. Ring dane dukun tambun titi. Ulah pana dua bajang-bajang. Nggih. Kosek berasik. Apa aturina putran gelah. Rayonan.
Apa bedo? Rayonan, pajak John. Bene apa? Be siap. Siap. Goreng. Jod. Sate. Jod. Goreng. Oh gitu? Ayam mau panggang. Mau goreng. Dan. Ayam Be siap mau panggang, mau goreng, Jandu. isi bakso John orang cai. Sate. Sampun mau panggang. Mau goreng. Mau basan. Dipuri senten mangin Iya, ajang-ajang. Bibli. Ya, Ibu nawenten karyo. Titiang sarang beli kadang boleh lemah. ya. Tadi Kali sampun beli toh. Ratu. Tadi mau peragat kan ya nih? Sampun. Iya. Ini pun beli pikun-pikun nato. Aji atur ngotan lunga-lunga no dia mereka anu karya anak. Dia aji pelingsir sam-sam. Kondipi sud mo karya. Kong, sugero di tiang matur. Kantos kemong yang mana di tiang kadi mangkin. Miragi atur di anak napi malih parakan pelunguh cokor dewa sarong kalih. Kadi wawu matur sampun katuran sayona katuran soda antuk ipun idukuk tanggun titi. Kemon boyo nyetidiang sampun napi. Duane sekuning titiang ipun idukuk tanggun titi. Wusanipun karya ngentak linge. Pengkalih rares kekalih pianakipun. Mutatah punika duluring ngekaryone. Yen mana kang tuk titiang nenten yen puniki lungsuran yayah suro dan katuran tuk diyana. Nenden malu beli. Jak tuntut tatur beli. Rasa beli nawang, rasa beli nepoken. Ide katoran bogo merupa lungsuran. Nyen ada bani nyaksiang. Atur beli itu. Paseng cara nulungi rumah pun. Benar ye abang beli. Lengis jadi abang beli. Udah. Kengken. Ye namun tu tugas. Atur parakane. Itopok kelawan idolir. Dingocai. Nang penuh metakon. Oh. Itu masih cai dolir. Tiang. Di benangang ide dua gong katur rayonang. Apa ada no cai nanam pasya. Dan. Sing ada. Dan. Ada no cai nang ilian sate. Dan. Kok ajak John? Yang jandu. Apa ada itu? Hijau ada perah. Sate mau goreng, ben mau basah. Siap belebang ben mau goreng. Sebinaning lungsurang. Pelunguh cokor dewa mi kayo neng kadi makin. Ratu doagong. Ien dados tunas titiang lawo-lawo nung weweke. Cokor dewa nepasing wicara kadi makin. Iratu iring titiang irikiring puri. Parek-parek kane ngiring ida doagong puter. Punika aturipun gabang yang kemana antuk titiang. Pangten cokor dewa iwang nampening nepasing mina kadi wicara kadi puniki Ratu Doagong. Manura? Di subane tlak-tlak kletekanglah paman. Dong udah ada sangat pesan paman membela padi kawaning bapak duka. Wasir! Kayan kedo atur pamane. Barang paman carana belok. Sekan atur paman agung. Sekan atur parak-parakan lah. Nup paman mau bela. Inggih Ratu Doagong. Napi malih sebinane lungsurang. Napi mawe nang titiang purun. Matur kadi sapunika. Duaning titiang uning ring kewentanan manahipun ni. Duko tanggung didi. Dan sampunipun jaga purun ngaturang boga mina kadi lungsurang ring idang yanak. Ampun iya kadi lungsurang aturangipun. Kadi rasa ring pewayangan cokor dewa maka kali ipun rasa dan sida purun jaga langgiana ring cokor dewa. Wah! Wih! Tiang Ratu Doagong. Sing dayok lah pedang jani dia. Dan bino cara tumo tingkah sini. Rasa angetnya adalah kenyaput dan saput lah. Dong tekaning tegau.
Uleng di tengah cai kan nyedot keteh gelap nang jane. Patuh hitungan cai ngajai duko tangon titi. Cudat. Dino na jani mengerti saksi beli titi. Wakil semumat ngelapang apa cercai. Ura. Dinga cai. Pemuda sidana ke agung. Ratu do agung. Ratu keselengegan titiang. Doaning mana titiang ku mati ngulati. Mangno jejer cokorewo kantun ngawong jagat duwene. Inggih. Yan sampun iki ledang cokodewo ring titiang sampun waneh ngangyang titiang parekan. Napi malih yasa ketiang titiang iriki ring puri. Megedi cokode titiang megedi. Wah, inggih. Boleh. Jemak sampate. Sampate nyekra. Weh, dingah cai. Hah? Tiang sing bongol. Sing karwan mekisit cara kena baku daso senti batas sini. Tiang sing mekisit menjalani sing ada lek. Punya batu bergizi. Nah, beli. Bukan. Sampate. Kalau ada pemesan dia kena kodam beli. Aku kena cai ni. Titiang mekat tuli puri jadi sot nyat pada ring ida doagong. Melangsan beli ngamal ngentereng jagate dini. Pangsing pejalan beli pelih kadian beli benah. Kiwala pet perade ada jenalo apa-apa di puri. Rasang itu nah. Ih. Dia akan begitu. Dari nak bunyi jam gede. Titiang berpamit. Titiang. Subuh mirip aku ngerasa menang ngecam ini. Yang kene tingkah ya duko tangun titi. Sat mako ya. Mau mado kapen purin ini di Surya. Kencana. Pemekas. Jalan paman. Ini. Mati ya duko tangun titi. Iduko tangun titi. Benar. Wah kok. Yang kandi punika bang yang titiang maku sara. Hel. Tiandu. Tot perjalanan abu ke Laut mau jalan. Berjalan. Tangi. Puri. Terus. Udah jadi. Botawa. Karmo palo cice. Tonen ada papa kang kuasi. Yani cai kena teken karmo palo ne. Yen sing campur idukuk tangun titi. Bangka jajani. Sabido Sangyang Surya kiji ya lakon nik kiji ya lakon ijeneng ngajak ke dado kanthi kali jani sing teko idewe tuwa merasa bangka pulon saini. Gusti Pate. Mana kang titiang sino palungo Gusti. Makin dumun. Rauh palungo Gusti kadi nadak sare. Saka mahapidana ring sikian titiang. Nabi wang titiang. Lengket. Mau kesiap cari. Wake tekong leboning. Mai kepedukukan tanggung titi. Hah? Mirip yan ibi puan. Sing ada satu banding mencelap mai.
Bon keririan caine tebal lisen rumah caine. Ki walau jani yagung teko mai mekasiap keken. Belum matah-matah pesu mau keliap jenang caine seming. Hawang cai. Hawe nang wakit teko mai. Mulo tuah ngabo ni madan upon-upon teken cai. Rek salweren karmo benang mo pala. Beno metakon ken cai jani ada cai ke gugu di sini ditangkon titi uliannya. Kadian wakil yakong ane ngemang cai tegak dadi sedahan. Dados kadi sapun iko bawa jano dulu ini mau sang sikian titiang sakti mau sang iriki dengat dan wedan saduru purun. Gusti yen sing awang dukuh tangun yen gumanti titiang iwang nabi malih titiang sampun tuwuh titiang nenten aja rek padam kewalusane lungsuran titiang apa iwang titiang belih takonan saya inggih padha agung dosa kurang pati cai abesek bane si Paramada tekan linggih itu anak agung dija perah cai ngatur orang rayonang suot gentak linggih lungsuran suruh dan pianak cai ne ane bang cai itu anak agung. Titiang kasenggo ngaturang carekan lungsurang ngaturang lungsurang petang cai pancai ne siro digumitan ngajangang carekan napi mawasto carekan napi mawasto lungsuran sekananing saneh peragat napi jo peragat niko mawasto carekan uleng bahas tatos nasi carekan payung carekan kukosan yen jagi angge Banten mawenan punika ko perayas cito sane mawasto lungsuran punika sane pasil mawasto lungsuran puniki titiang aturang itu sane suklo dalenan mekerik sami punika sampun momah rek dijo genah iya iu sai mundur tekene wakil sing adelen wakil teke mai mula tua ngemargiang nyalanang titah kita anak yakong pangsek pangke yen gumanti punika ngawinang ide sang Prabu Saling Arta sampun peragat hiasati dia ring menjo pada ledang ide nyaput jiwa permanan di dia madakin sangkaning di tiang padam kerja rahayu jaga dari suryo kencana kadien saya ulian saya ngedelang yak mata mire biagung rasa hangen teken ukodang saya ni kalau kene denyen saya salah tampi biagung saya nyeret ketik saya mes-mes bangken saya ni resolah saya ni sing ada pengerasa teken biagung uleng keto las wakene pak bangkel cik mai bangkel cik mai yen sing meceret keteh cai mati yen sing di bangkong cai mati cici
Gang tiban Agung sing saya nyeret tadi waduhan gede jelema. Bukuh tangun titi tebak kukul caine nyenani mirip para mobile. Do lebihan ke 5 juta rebut Agung ini yen sing woku mah caine. Bangun titi. Jaga apa jemak gaya na peragan memocor. Ewah. Yang mula tulis kidatnya pedagang. Mane tidak. Bung-bung berkesahabatan kau nyan. Beban gaya apa ben jemak? Nasib mula sial. Kamera yang ale gaya pang sukses. Boko kodok ewah masih tepuk. Liu nak ambil tuak. Kalau saya ada maya. Tunggu lo mabuk. Sing jo dua ke keras. Man, Minum keras pemabuk maya sing. tagin pes galak ya. Galak. Oke, wah kepal. Kamera jangan adap jang pak payu melinasil. Ada. Adap kamera cie. Diang men. Gini-gini. Kocol kali gaya. Mai mulai. Mesin nyana aja pakai ke kota jam mulai tekan nyulut ngambain pangengkel tekan di pondok mai. Sarwang dia nyala hati. Lak aja mau kejang madap mai nah. Len ngalin jalan nih. Waduh. 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 Ya orang tunggu-tunggu. Daulan ni dewe. Sewadonak olah, sewadonak liwat. Nyem gending tuh. Apa nama geling nak keling tuh, geling. Jero ajak lu nyen. Nah, dia nulis di rang di rang raos ini Kena ban tuh bapak dagang sampin tuh. Ane mokoh-mokoh. Nasnya lengar bok de gomrang. Ah, ijo man. Nas lengar mau bok gomrang. Jero oh tiang sing jahat delen. Tiang lah watangan itu jero. aneh Iya tuh. Tiang hiduko tangun titi. Oh, tiang wadangan di dukun Taman jero nyen. Dodo paling bagus. Ane bagus tuh nyen adan jero ne. Beli tak kau paling bagus tuh. Cang, oh cang po. Sing tuh ane lando ane tegah. tiang made karuna dan tiang apa Made karuna. apa Man tuh nene buntar tuh. Cang, Nyen adan. kau mangapal po. Ntar orang sih. Mangapal. Oh koma. Tuh bedesek ane badang bisi selam tuh nyen. Yang gulet po. dia mau munyi nih ya Munyi nih. Adi bangke bisa memunyi ya heran ban pasti bangke ngabut tip Cening ngajak dulu. Bangke ngabut tip. Bapong ide tulung. Bang sing jakan di ke bes ban cicing bangken bapong. Tanam daulan bapong cening. Udah nanam. Padi orang paling bagus. Iya orang bagus pang dia nanam. jadi bangke merentah nih Udah pemilu. ya kini san kini bal pinah beli Kengken tuh. Olasin bapong cening. iraga jadi manusia nak pemeragat lakar sing nu Sing Lakar idang bapo jenak jening doane. Kungkungan bapo ni suborusan. Tanam mengalam jening tanam. dan lupa kalau mapi hitungan malu kini Ingke hidup mati. tiang pasti ke lakar mati lah jadi tulungin dia Beli barang nulungin. tanam bangke dia mai Saya. ada singa nih Wah nanti ya. mai tulungin Sing ada. nah mestinya tulungin kini nah
Jani beli sing bisa pada tulung ken anak, ken nyama beraya. Manian beli mati, sing masih karada nulungin. Sing idang nanam di. Idang nanam bagian pelidi. Oh, nah. Mai, baca. mai. Nana. Aduh. Dalam ya lo. Aduh, mati. Aduh, mati kok ini. Ini aduh. Pas keliwat saja beli gulai nih. Dan bangke pengumi sing ngentot aja nanam. Tuh kan pok aden. Oh. Mi. Apa di basarnya di situ? Periksa. Mimi kantong. Misi pipes deh, kengkenang tanam nih deh. Pipes nih. Oh. Pes. Pes. Mami ini kisidak kadang. Kosong. Nade, ada wih, perempuan pengen. Kamarnya kelas. Oh, kamar. Limanya pegat, limanya melantai. Apa ke tengah? Mau barang. Baik banget. Wih, ini pakai mati. Meme. Aduh. Nih, nyin orang. Ditimbul ini kalau ini bertanam nih. Dini urugin. Oh. Cening. Diam bo. Kau bertanam. Aduh kan takeh ho. Aliang. Mati kan yo. Aliang pinget cening. Liunang nih. Aduh. Nih bakal Pangado setanan papo. Kamu berayu. Lawang dongos papo ini. Memang boleh. Isin pinget cening. Jadi mati ngurusang tuh. Orang isinin pingat, apa isinin pal? Apa pingetin? Kene anak mati pangalor nak ngingetin. Harus di gumuk itu isinya tulisan. Hari mati nyen. Tulisannya kayak tuh pang benar bang. Lukuh tanggon titi. Kayak tulisannya lukuh tanggon titi meninggal dengan selamat. Dijadu nuk meninggal dengan selamat. Anusan ini orang. Karena apa aja bakat pamor ada tulisannya. Mati ngale nang apa? Ian sing urusan tanam. Nih lalu, mareman pamor nih. Ada di bumi. Wah, sang. Tulis deh. Jak bangke merentah. Oh, bahkan. Nih Kang Wang nih kalau mama pingat ya. Pak Dijane jang nih. Oh, di itu ya. Ini. Oh. Pak Nadem. Iya ada nak liwat. Dan nanti tiada lijo. Iya ada nak liwat nak liwat. Kena bener ngingetin. Coba. Bahkan pada macet. Nak liwat sing kena bener ngingetin. Nak beliwat kengken ngingetin. Saya nggak iya ada nak liwat idang bener macet tuh. Oh gitu. Oh. Pang itu, pang ada angon, pang putih. Ini kadang man. Rajin juga Tio. Suk semu papo. Bapak, apa Ben? Apa Ben? Cening subolas. Cerewet di bangke ini. Aulan papo cening. Nejani tegarang toleh. Kelot kangin cening, kelot kangin toleh. Ada di tu tieng. Jemak dona. Pepel. Bangga ide tieng. Jemak aduh. Angon kenapa? Angon kenapa? Oh, tieng bang ide tieng kuning kayak gini. Kene angon semat. Adi semat. Ini kamu usahaan rago tuh. Yang cang mendagang semat bekarang cewek-cewek. Adi. Itu beli semat, beli komang apel sematnya luwung gilik-gilik lantang gede. Demen aja cing ada semat gilik lantang. Semat gede-gede, semat kok expired.
Ning, Angon kan aduh dieng bang. geginan jenenge kaden mau dagang tua. Tawang. Nyenyen sebet angon sanana ning. Oh bang ide dieng angon sana. Do jeneng pari cedo Mama. lautang jemaat. Di jane kan ini. Lautang. Alih-alih di, alih-alih di. Ane ngeraos na si sekan masih padur. Ane ngena. Iya kan ini. Pananom. Kalian mampis. Kalian pis. Nih, dieng bang. Memikirnya mati mana tek dieng ya bebedak bahwa. Oh. Kade nak pipis bang balin kantongnya bedak sing misi. Nana kengal-engal jeneng mulih. Sing misi apa? Kalin papo jeneng, kalin papo. Angon sana nih po. Bin pedagang tua ya. Aduh. Bin medagang tua. Nyenawang. Nak mati ngurin mang hadiah kene sing tawang nyanan rezeki teke. Oh. Jadi bin pedagang tua. Dagang tua mai. Mai sanan. Sanan. Ukir. Tapi ukir. Perada pakmu. Oh pang luwung ya. Nyenawang. Kuliah dulu gini bape. Oh. Bangeng ide lakar sanan. Angon pedagang sakitnya lais. Sajo do di, yang kita cocok nih. Aduh. Jani mirip ada perubahan sesaget yang sing keno masih pan pas Lumada aja. ewah do. Baik, sambil udah si je di Baik, sangga. men, macam larap lu nih. Boleh lan. Sing sama po. Bangga sanan kayak apa.